Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu igrat ćemo Slender the 8 Pages. I da krenemo. Planirao sam da snimim dva klipa Slender the 8 Pages. Čuo sam da je dobra igrica. Collect 8 Pages. Treba sakupimo nekih 8 papira i to se radi cijelo igri. Da se sakupi 8 papira, a da nas Slender ne uhvati. Pa sad ćemo mi polako da krenemo. Da sakupljamo te papire. Ako ne uspijemo u ovom klipu svih 8, u sljedećem klipu ćemo skupiti onda svih 8. Dakle, u sred noći smo u šumi. Sakupljamo papire. Može standardno nam izleti svakog trenutka, tako da bit će zezno. Ako želite još Slendera, pišite dole u komentare, ja ću snimati i dalje ako budete htjeli. Slender. Planirao sam da će snimiti GTA 5 FIFA 16 demo. Možda Assassin's Creed Unity i još tako neke dobre igrice. Ovo možemo da ugasimo svjetlo. Baš je zeznuto. Biće zeznuto ako nam Slender izleti. Možemo na E da približimo. Sama šuma, nigdje papira nema šta. Šta je ovo ovdje? Neka kuća, šta je ovo? Neki zid. Evo tamo ulaza, ajmo da vidimo što je unutra. Da li u ovoj kući ćemo Slendera? Prvo pogledamo odavde, da budemo svi. Idemo se malo ovdje. Ovdje nema ništa unutra. Šta je ovo, neka krv, šta je ovo? Ko blato. Ovo idemo napolje, neće nam ništa nema. What the fuck, šta je ovo? Nisam šta se mi dešava. Slendera nema, papira nema. Stvarno ne. Na Q vraćamo, a ne približavamo, tako da znate gdje ste već nekad igrali ovdje. Šta je ovo? Neki kanal, šta je unutra? Tuneli.
Ima li koga? Ima li koga? Ljudi, vam zna papir. Dobro, nesmo jedan papir. Page 1. Stvarno znam to igricu 5 put igram. Samo sam čuo da treba da ti slender, htio sam papira, ali ja do sad nigdje nisam vidio slender. Čekam baš pristupati. Ko drvo naopako staje. Evo neke tiske. Stvarno za solidno šalo. Ovo drugi papir jeste. Dobili smo drugi papir, imamo još 6 papira. Još. Opet na isto. Nije uopće. Jesi. Ja stvarno ne znam ni gdje sam i šta. Šta je ovo? Ovo će biti. Šta se dešava? What the fuck se dešava? Oh shit, šta? Brate, šta je ovo? Jebote. Samo jednom ljudi, izašao sam iz one kući iz garaža, šta je već ono? Brate. To je bilo to za ovaj klip, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.